Ndagitari David Nkabore nowe bishop wa kanisa ya ACK Diocese ya Meru norĩtie thirikari ya kaunti na thirikari nene kũgwatanĩra kũrikithia ũkaria ntere uchia bore akiaria ugĩte akari nĩ bethirĩte bakĩanga ikabo nene kumania na wagagia bo ũkaria na kinya kũrĩ na bata ya ũntobo kwĩthĩrwa bũkĩthangĩkĩrwa na mpũĩ. Oriria kwithiritwo kwina wongereku bwa wagi bwa ũkaria ntere cia bure akiaria kanisani ya ACK Mutonyi bishop wa ACK Diocese ya Meru na Dr. David Nkabo na kuromba thirikari ya kaunti ya Meru kũgwatana na thirikari nene kiri kumatia ũkaria ntere cia bure. Kwithirite kwina mathukia ya maingi muno ya kumania na aragai baria bakweja bakayukia ng'ombe cia aturi baguku na bange bakiora antu batena thina noko nitukuromba thirikari nemo shikabu wa diocese ya Meru ninkuromba thirikari muno minister wa interior Kipchumba Murkomen agerie kuona muno ukaria bwantu baguku bugwikirwa na njira yumbika na kwa haraka muno mbere tutireda Christmas nikenda antu baba kethera beno karia bakungana thirikari ya county nigeretie muno guntu kura kureta wakandebe na guntu kungi wikia security no na no ntuito menyango ya security muno ne ya Kipchumba Murkomen kana thirikari ya Kenya eguru nitukuromba bagerie gutethereria county ege na bagerie gutethereria ngabana urogwatete ngugi ya security na inya muno kumwekera inya na kumwa vifaa vya kung'ana nikenda Meru county iketha ina security ya kung'ana. Oriria na kumbure kuonekania tayumba kureka kugana na guntu kumoko bure kwambiria kurumirwo iora Nkabo na kuromba thirikari kuraithiria mantu mamakendeni kuonania guntu uko mbura nikareta yake kunyia nimbiyire mwe Meru niragwa itena thina ya irio na rimwe tugekirwa kinthiguru ira ntongu muno lakini ninkwenda kugweta na kuga ujo area imwe cia guku cia Meru ni area ciethaira cinyirikite muno kimantu ya riua janande ni tukuona arimi ni barandite no dalili ira riku ni kuonania imera ni binyirikite ni tukuria thirikari yumbe gutegera nthiguru ege kuntukura kuinyerekete ni riua arite bubukire mambura makunenkela kanisa ACK Mutonyi rietwa. Our faith we have in Christ, we consecrate the whole of this building to the Almighty God. It shall be called ACK St. John's Mutonyi Church, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Bore ngĩripotera werũ wikendi nĩũkambĩtaga ki Mutegi.